Jua-jua man banta kerina saitun japa pekam ringan perkuahati di bata nemani kita. Terlebih-lebih enda sikapkan kami sermon ta guna minggu tanggal 8 14 Maret tahun 2026 enda adu pengarapan di bata kari masu-masusa banci nampati persikapan takrina ibas kita kari RPA bas minggu tanggal 8 ku tanggal 14 tenda ope dengar kita bengket ku bas sermoneda mari spindo lebih gegah man Tuhan ras kita retoto. Tuhan di bata Bapa kami di surga, meriah ukur kami Tuhan kesempatan banci rekamkan kami dan anggo kami sikap ngukurisa karena bahan PA ibas minggu tanggal 8 14 Maret 2026 jenda kari ngurekamkan kami pasu-pasu untuk Tuhan gelah banci eda jadi pelajaran kami kerina maka banci min kami karir terang na karena kata diberitakan kami di tengah-tengah PA kami seitun. Bagian Tuhan pemena pertengahan sekari kubas kedungan na Tuhan masu-masu sermonenda. Bas gelar Yesus Kristus kami total pengendes bandu. Amin. Bahan pe anta ibas minggue MK ibas perbahanan rasul-rasul siwah ayat sada sekariku ayat 6. Jenda kogeken mari si ikuti anu metenget bagian dan ina katana. Tapi Saul tetap niksai dengan menuhi ajar-ajar Tuhan. Idahina imam simbelin jana ipindona surat kuasa guna ibahana man pengulu rumah pertot guna ibabana man pengulu rumah pertoton i Damaskus. Gela adi jumpa ia raskala sing ikutkan Tuhan i Damaskus. Subuk dilaki bagi pedi beru. Banci itangkap na jana ibabana ku Jerusalem. Ibas perdalanan ku Damaskus asum ia nggondeger ku kutae. Rempet terang i langit nari ersi nalsal ngkeleweti ia. Perbahan sien dabuh ia ku tanah. Jana ibagina sora arlebuh. Oh Saul, Saul, engkai makaya yakin duaku? Naloi Saul, isekin kam Tuhan. Erjabab Tuhan, aku kap Yesus si ia yakin du. Bagegia, kekekenlah, janah, teruskanlah kubas kuta. Ijah kari lit singata kenca man bandu kai arus ibahandu. Terjenjenda bahan tandai. Janak temanta jumpa ras di bata mempelimbarui kegeluhan. Ya, jadi senina-senina saitun ibas kekelengan Tuhan maka bahan pean tenda MK kenca nggo rembarna nai berita semeriah ibas zaman mula-mula maka tempat-tempat jenggor sadarna pemimpin agama Yahudi si ia kap nakin kekristenan nenda sebagai ajaran sesat. Nang buka pindahkan anggota kami itu. Maka yakap nakin pe maka kekristenan ni kerehen Yesus lupa ia maka kerehen Yesus enda kepeken bagi si inubuatkan ibada nai nari bagi si inubuatkan Tuhan nai nari maka suwe nai maka reh mepagi skala raja penampat iban di bata arah keturunan Abraham. Ya, maka Abraham pemberenda idilo ibas urkas dimnari
bagay ni na Tuhan bana. Laos kam ko negeri si kutuduhkan bandu. Ntaram pagi ni sinur-surdu. Jana arah keturunan dua pagi. Reh pagi raja penampat. Mesias. Jana enda igenepi bas Tuhan Yesus. Si enda kurang tanggap. Kalau jauh di bas kerengan Yesus dan anggo bar berita si Mirianda. Ianggap na ajaran sesat. Jadi terlebih-lebih kenca terpilih dia akan Stefanus respiga-piga sana sindang guri na pelayanan ni berkembang perpulungan ni semakin terusik kira-kira pemimpin agama Yahudi guna menentang kalakenda maka ditangkap na Stefanus dili na bas pengadilan agama JP tangkas ka ikatakan Stefanus enda karena rencana di bata ras keselamatan bas Yesus Kristus iri rawana kalak jago dindai pemimpin dai maka ibabana Stefanus kudaratan kuta ibenterina alu batu sehmati jenari Paulus muncul skala tokoh MK Saul sidung na eda jadi Paulus Rasul Paulus perberita Cimria je muncul ia penina payo ke Stefanus eda yukum mati maka nina terus kita menentang kalakenda hancurkan pengajaran ni ibunuhi dipenjarakan disiksa kalak Kristen ni jadi kepekan ada mengermat kita kini seranenda piruh ada rukur kita secara kerohanian lakukan kepekan terlepas rasa rencana di bata lah terlepas sebab bagenda perpulungan enda pe iba surah-surah Tuhan gelap berita si mereka bajimin i pembar man kerina bangsa Doni bas Doni justru kalau anda pulung saja di sekitar Yerusalem padahal sueras janji di bata man Abraham daipe dinggo pagi terwujud keselamatan ni maka berita keselamatan ni go universal man kerina bangsa bagaimana Tuhan Yesus muat nanangki ke surga mu katakan na lauslah kamu kerina bangsa manusia jadikan kerina bangsa manusia jadi ajar-ajarku pulung kelakenda maka kukira kini seraneda biruh arah rencana di bata sebab alu terjadi na kini seraneda peniksaan pembunuhan di penjara kerasideban na enda perbanca maka kalau endong gomar para kerina kuta-kuta si kota-kota lain marparkin ku suku ku daerah Samaria ku bangsa Sideban ku Antioquia Rasideban dusun-dusun sekitar Yerusalem ku marparkin jadi maka dungna bagenda ka peniksaan si bas Rasul Paulus narindai perluas naga ingukop lausen kalau anda itu namanya rekau Saulin tapi pindo naga surat izin man Imam Simbelin Athena memperluas peniksaan na ku daerah Damaskus pindo na surat maka Athena mereka nagari surat bas Imam Simbelin dan nariman pemimpin rumah pertoton di Damaskus gelap ada lid kari ku Damaskus kala lawas kala sir kini teken man Tuhan yang denda banci itangkap subuh dilaki bagaimana diberu jenari baba ku Jerusalem guna ihukum begitu jadi jem berkat rombongan Paulus ku Damaskus bagaimana indohia se ku Damaskus sinar si megegeh si terang kelewati Paulus maka ndabuh ia baskuda nanari go lemasia begina sora
maka nina, "Oh Saul, Saul, gua maka ayak dua." Maka nina Saul ngaloi, "Isekin kam Tuhan, aku kap Yesus si ayak dui. Tapi bagi dia, teruslah kam kukuta Damaskus. Jah kari lid kusuruh kalak. Gunanah kencaman bandu, kai si harus si bandu, ubas wari-wari si regena." Jadi Jem dipakai Tuhan, disuruh Tuhan. Ananias menjumpai Saulenda, teluari Saulenda go lar dorokman, lar pengidah tinalire Ananias senda guna notoken caje go mulai banci man, jige mata nape go mulai pengidah, janah Jem kepeken. Maka nina Tuhan arah nandangi Saulenda, mulai gundari nari kam kusuruh pembarkan berita simriahe ulang-ulang dongenda. Ya, jadi adi si buat pelajaran bas peristiwa enda. Maka kepeken ibas kelengate di bata nandangi donienda kerina disuruh na anakna Yesus Kristus suruh ku donienda mengkorbankan dirina ibas kai persilang. Mereka pengajaran na arah Tuhan Yesus gelai jadi tuntunan man kita. Sampai di Tuhan kita du kesaksi badia endang moi wujudkan keselamatan da arem kepeken dalam terkedin. Maka ibas pembarkan berita simria henda erbage-bage liku karena tindakan-tindakan di bata pertama dai rekini seranman perpulungan marpar krina erban cambar berita simria dumna sekala tokoh si sangat militan Paulus seda dan du setuhuna di bas sidah pengajaran berikutnya ia setuna pantas hendakan titel doktor teologi bagaimana mungkin profesor bagaimana kalina nami tangkap Tuhan Allah perjumpaan nandai basia menuju Damaskus ndai. Jadi kepekan bagaimana sidah bas geluh si Saulenda maka jumpa yaras di bata endam pelimparui kegeluhan si dube perayakan Paulus bas geluhna emkap akap na kekristenan ne ajaran sesat tantang na lumati-matian ini peti na tina pengajar ne. Tapi bas perjumpaan naras Tuhan amin na gia enda berupa kecelakaan ianggap, tapi perjumpaan naras Tuhan ibas peristiwa ian dabuk bas kuda narienda perjumpaan enda reban sada perubahan pisi perayakan geluhna berubah dari mendukung Taurat alu mati-matian berubah jadi mendukung berita simria alu mati-matian. Endang pisi nang berubah, pisi ni ngene artina impian geluhna, cita-cita geluhna. Ndube mendukung Taurat. Tapi arah perjumpaan das di bataida berubah jadi mendukung berita simria. Semaka MPC na mendukung berita simria, semaka misi tindakan-tindakan nape berikut berubah. Ada dube misina ibas mendukung berita mendukung Taurat, ia menuhi kalak Kristen, meniksa kalak Kristen, penjarakan kalak Kristen, tapi undari kai misi sini lakukan. Kunjungi irban perjalanan berita simria lid 4 kali mission trip, perjalanan misi sini lakukan Paulus. Bas geluhna terakhir perjalanan keempatna berkat iaku Roma jahme ia mati sakit begem kepekan sejarahna. Jadi banci si buat je pelajaran tole banta maka
mungkin kita pe arah peristiwa-peristiwa subuh bagi ukur tahlang peristiwa banci saja are di bata pelimbarui kita guna tangkas nasida kaikin sejadi tujuan geluhta amina dia kita mau saitun bagi MK salah sada si pentingna perayakan geluhta MK ugamin kita banci dengan pembarakan berita si Meriah Henda sejauh pergaulan kita jadi nandangi anak ta, kelan ta, permenta, kempun ta, sangkep geluh ta, kalimbuun ta, sembiak seninan ta, anak berunta. Bancara peristiwa-peristiwa dahai ada si loken alur toto mido hikmat bas di batanari perjumpaan taras di bate arah peristiwa-peristiwa dahai banci mengubah kita semakin tajam jadi berberita sendiri petepat tole kegeluhan tak arah hidup tak bagi Paulus sendiri ulanai mendukung Taurat dengan tetapi justru mendukung berita Simria suara serencana di batas kekelengan nandangi kerina dunia jangan tentulah arah peristiwa-peristiwa ngenca tapi arah ketutusan taput petole selaku saitun ibas kita ngerembakkan diri subuh arah kita reminggu tutus mugi kata di bata PA saitun ta sikut ya lututus tak ngasuk dengan kita PJJ mugi renung-renungan arah siepe perjumpaan taras di bata arah siepe tentu banci tole rebancar lebih payo arah hidup ta ibas kegeluhan nenda ibas jadi pasu-pasu kus kelewat ta ya jadi bagian kepekan turang dengan senina saitun kerina kita pe sisa-sisa kegeluhan tenda bagendai lihat peristiwa-peristiwa retoto kita gelah arasie tangkasna usur perayakan geluh si payo ras bancika mengubah kita kubas perbahanan misi ini tindakan-tindakan tak ibas mendukung berita Simria Henda jana bagepe arah ketutusan ta tole basar kini tekenenda banci tole petepat karena arah hidup ta ulah ku perayakan dunia tapi justru kita dalan menuju di bata guna kehidupan kekal jana tentu kai misi nintandai tindakan-tindakan ta bagendai gelah tole si wariskan man anak permenta kelanta sanggap geluh taras kempuk-kempuk tekrina tole karena berita Simria Henda bagi Paulus iubah kubas kegeluhan simbaru megati umpamakan kalah dube ope ia bertobat geluh Paulus sedes tuhuna bagi ulat bulu katimok-mok nina isi diherga telan tapi kenca ia nggo naper bertobat berubah ulat bulu ndai katimok-mok ndai jadi kupu-kupu si indah kabang kujak-kuji meritakan berita Simria jadi kepekan arah peristiwa-peristiwa sejadi bas geluhta arah kita ngerembakkan diri man Tuhan ertoto rusur relaja rusur bas kata di batas sebagai saitun kita indah banci berubah jadi kupu-kupu si indah dirindukan oleh kerina keluarga anta anak-anak te kerina permenta kelanta kempunta tedeh tena jenari sangkap geluh tapi bagendai rati tedah sebab damai usur si baba si berikan Kristus man banta jadi bagai tambah-tambah silit bas bimbingan tapi kari ogendu bagai tentu bas pusuk dope masing-masing pasti luar biasa uga perjumpaan taras di bate terbanca maka banci berubah geluh ta kubas lebih melias lebih resinar sal terang berita Simria bas geluh tanari lebih jadi pasu-pasu kita
bas kegeluhan enda. Amin. Ras kita toto. Ngoy dengkahkan kami katandu Tuhan. Maka kebaikan ibas liasa tendu nandangi dunia enda. Berita si meriah helabo terambati. Maka kalak si menentang epe banci putar balik kendu pikiran na guna mendukung jangan begepe kami kerina Zaitun arah peristiwa-peristiwa besgeluh kami jumpa kami raskam besie kerina ubahkan kami usur terulin Tuhan jana arah ketutusan kami kini teken bandu pelimbarui tetap arah hidup kami kelah malam mati kami ras jadi pasu-pasu kami kus kelewat kami pengasuh kami Tuhan ngalokan kata indah ras dalan kenca begepe ibas menghidupi sabas kegeluhan kami skala-skala sebab bas gelar Yesus Kristus kami ertoto kami pengendes man bandu amin. Jadi si barem sermon ta bejuah-juah man banta kerina